I pozdrav ljudi svima, da vam pokažem, kupio sam novi telefon, Samsung A15, Samsung Galaxy A15, 4G, 2G, 3G, 4G, 128 GB, 4 GB RAM-a, prošli mjesec dana, nema još mjesec dana, da izađeš ispred zgrade i da sretneš ekipu koja je jedino i gleda neke tehnologije ili da prave kutrojdi. Ovdje dođeš na tenis, baze, znaš, postoji neke drugačije, nešto brz je do jaja, kamera 64 megapiksela, evo o telefonu.